Abdikерим Muratov, Azançı Angeme. Кечирээк келип, Стамбулда деңиз жээгиндеги 5 жылдыздуу отелине жайгашкан соң, анан уйку жакшы болот деп сыртка чыгып, кыргакты бойлой Түркиянын байрактарын илип алган жүздөгөн чоң кичине кемелердин каршы тириш кыймылдарына, кайырмактарын сууга салып коюп, балгаңдып жиптеринин булкунушунан көз албай карап турган карт балыкчылардын сабырдуулугуна, ак чардактардын майда чабактарды илип кеткен ыкчамдыгына ыраазы боло, бир топ басып келдим. Жатканым менен уйкум качып туруп алды. Анан калса сааттарды алмаша берип башты айлантты. Учакта да көз жумган менен жакшы уктай албай койдум. Дагы турдум, жөн эле жата бергенде эмне, хаммамга барып анын аузунда төбөсүнө чыныгы асманда жылдыздарды жасап койгон устанын чеберчилигине там бере табияттын өзүндө, ошол табияттын бир бөртүкчөсү болуп жалгыз гана мен акырын калгып сүзүп жүрдүм. Чарчап келип деле уктай албадым. Алдымдагы өтө эле аппак шейшептер, кымбат эмеректер, желдеткичтен чыккан салкын аба, жагымтуу музыка жанымдын жай алышына анчалык деле жардам бербеди. Бир нерсе жетпегендей боло бердим. Телевизордун каналдарын улам алмаштырып атып, жадап акыры түн ой уктап кетиппин. Уйку суунун арасында бир үн угулду. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Урдумун атып турдум. Мындай үндү мен бир топ жылдан бери укпай калгам. Дагы башка мечиттерден азан айтылып, Стамбулдун бөт абасын таңкы багымдыкка чакырган азан аралап кетти. Балалыкта азан угулганда басып баратсак да, ойноп атсак да, футболдо топ эми бутка тийип каршылаштын дарбазасына гол киргизе турган абалга келип калсак да, отура калчубуздагы анан бөткөнчө унчукпай чөктүшүп турар элек. Анан азан бүтөөрү менен жүзүбүзгө бата тартып, жолубузду, ишибизди, оюнубузду улантып кетер элек. Ар бир күнүбүз азан менен башталчу. Азан демекчи, биздин айыл менен кошуна айыл бир кырдын эки жагына жайгашкан. Андыктан да бир айылдын аты Күнгөй болсо, экинчи айылдын аты Тескей. Эки айылга бир көрүстөн. Күнгөйлүктөр да тескейликтер да өз-өзүнчө кыя жол менен сөөктөрүн алып, дөңгө чыкканда топурак салганы эки айылдын тең эркектери жетип келет. Анан ушул көрүстөндүн бир бурчунда мечит бар. Эски мечит. Ошол эски мечиттин бир бөлөгүндө дагы мечиттей эле эски үй орун алган. Ошол үй азанчынын үйү. Биз балдар азанчынын азан чакырып койгон аты бар беле жок беле ырас билбейбиз. Азанчы деп гана атайбыз. Мен дале азырга чейин азанчынын аты ким экенин сурап аптырмын. Кудайдын куттуу күнү 5 убак азанын айтат. Анын ушунчалык жагымдуу үнү, өзгөчө орозодо ооз ачарга уруксат берген азанында бизге бир башкача сезилет. Чарчаган куяш уясына жатканы кетери менен эле апабыз эми азанды тыңшап тургула деп эшикке чыгарып койчу. Анан бир убакта азан башталат. Ал киши азанды башкача айтчу. Дегенде бир сап айтат да анан көпкө тыным алат. Айтып бүттү деп турсаң дагы уланып кетет. Үнүнүн созулушу, авазынын уккулуктуулугу, айтып атып жасаган тынымдары ушундай бир жагымдуу. Төп келген ыргагы, араб сөздөрүн тактап, баптап айтканы баары келишип жарашып турат. Орозодо ошентип азан тыңшаганы чыгып, башталаары менен ордубузда отуруп калабыз да, бүтөөрү менен жүзүбүзгө бата тартып, үйгө азан айтты деп чуркап киребиз. Оозубуз бекилбей көзү болсок да, улуулардын жанында алардан алдын Рамазандын төгүл дасторконуна кол узатабыз. Айылыбызда бир эмес апталап, күндүн көзү түгүл кайсыл тушта экендиги билинбеген, кең асмандын артынын ачылышынын дайын дареги көрүнбөгөн жандыктарды асманга алып чыгып кетчүдөй алай дүлөй каптаган күндөр болот. Адамдар адашат, сааттар алдыга шашып кетип калат, же ырсып артта калат,
Je tügöngürдүн taşının günü бүтүp tık toktoyt. Eski saattardy burap turuştu. Unutasың, duvaldagy kukuk saattardyň gede ünü çykpay jym bolat. Birok ästi azança adaşpaydy. Takma tak gün menen tün teňelüge birinen biri jer betindegi biligin göbürök çürgüsüge şaşıp almaşıp otursa, azançı da alardı kup, namaz wagtysyn tak belgilep azanyn jaňyrtyp oturat. Aylыбыздын saatı da uşul azançyle. Jayı sığan kezde aňyzdagy tameki bışıp, üzüğü wagtysy gelgende uşul azandy dıňşap jatabız. Anan aytılgan soň şap giyinip üzüğüge jönebиz. Mal bazarga bargandarda mal izlegeni toğu barşular da azançynın ünü çygar menen turaly deşip kalçy. Je azançynın birinci aytyşynda gelip jattım deşet. Azançı bolsa ısıtması canın ala turganday kıynap atsa da, jötölü içegi kartın eňşerip çygyp atsa da, azanın aytat da kayra kesilen ulanta beret. Azan aytdyny kaydan öýrengensiz? Dedim bir jolu anan sürdü aptine aybyga karap. He balam, je tatabız azan aytıp gelgen, atalarыбызda kokondan han ordasyna barıp azan aytkandar bolgan. Tuğulganыбızda atalarыбыз kulağыбızga azandy koyup koyot. Günde tamaşabızda 5 joldan azan aytyladanan, biz azançı bolboganda kim azançı bolat? Dep koydu. Ayrıga aşka toyga barıp kalsa da, azan malı jakındaganda üýge jete turgan ubagyn çagılap turup, oturgan jerden şart turup çygyp ketet. Anın ketkeninde birdi jarym adam öön görbeýdi. Kete beret. Çay kaynamdan keyin eki ayıldın havasın aralay, oşunca bir jagymdy azan önü, dağı bir namaz wagtysy geldi dep mezgildi tebelip çygyp, meykindike tarap ketkenin aylыбыздын adatdagy bir görünüşi dep sezip, elestele albay kalabız. El bolsa, jaratkan 6 jyl azan aytkan kişisin surakka albay daro jannatka çygarat. Azany kança jerge ugulsa, oşonça jerden jyýylyp gelip sowu azan çıgat yet dep kalışçı. Anan anın namazga azan aytkandan başka da güngöy teskey ayılda atkara turgan bir vazipası var. Bul jaňy tuğulgan baldarga azan çakırıp at koyu. Ergençi baldar anın üýüne gelip, azançı ata, siz bizdin üýge gelip böbögüme at koyup berdigensiz, atamdar aytdy, deydi. Kimdin balasyň? Dep barar jerin taktap surap alat da üýüne girip balaga, mına süýünçe, dep tapkanın karmatat, ber jaňgak bolsa da beret. Baldardın tiri karaktары azançı ataga tike karap, munday at koyup beriň, tiginday ysym koyup beriň, dep köbünçe özünün atyna uyka şattardy sunuştap da yet. Daro öyle beşinesini sılap balany yerçip, alardın üýüne barat, çoň atasy karmap turgan jarık dünýege jaň ele gelgen naristenin janynda kıwlany karap azanyn aytyp, anın kulagyna atyn şuwraýdy. Murdalary atty özü dile koya berçi. Anda erkek baldarga Abdülahmet, Abdygany, Abdikarim, Abdurrahman, Abdumuhtar, Abdümitalip degen ysymlar kayra koyula berçi. Keyin azançynın erkine koyboy balanın ata-apalary Nurlan bolsun, Bakyt bolsun, Kosmos bolsun dep jaňy attardy koydura başlady. Azançyg emne? Aytkan attardy balanyň kulagyna azan menen goşa kuya beret. Keyin ayrım pendelerdin azançy koygan oşul attary başgaça bolup kulup ketkeni menen akyretke geter aldynda bayagy azançynın anın koygan ençiligi ysymyn jadyna keltirişet. Eki ayıldın adamlarının ısımının köbün uşul azançı koyup bergen. Anın at koygandary köp bolgany menen özünün baldary jok. Hayal toktoboda. Biri anın azançylygyna ardanyp getse, biri uyku berbegeninden jada bile ketip kaldy. Dağı biri jön ele ketip kaldy. Ketkenlerden birinin de artынан je özü barpady je biri önü kayra alıp gelüge jiberbedi. Biri özü gana kümöndüğü getdi. Kalgandardan balalığı bolbody. Böt ömürün jalgyz ötkördi. Anısına işten sızdaýby, bildirbeýdi. Biröler bir nerse dese, men at koygan baldardın bari meniki dep kutulat. Bir jolu kolhozga başkarma bolup jaňy kişi gelet. Başka jakdyk eken
Келип эле контордо активдер менен таанышып атса, азан үнү жаңырат. Акыр аягына чейин демин ичине катып тыңдап отурат. Анан азан бүткөн соң да мелдиреп отура берет. Өлүү жымжырттыкты буза албай, колхоз активдери да оңтойсузданат. Бул ким? Дейт жаңы башкарма. Казанчы, дешет активдер бир ооздон. Эртең мага алып келгиле. Эртеси азанчыны алып келишет. Азанды канча жыл айтасың? Дейт башкарма жүдөңкү кишинин бөт денесин калтырак басып турганын андан бетер ырбатып. 5 убак, дейт азанчы үнүн араң чыгарып. Анын 2 айылды жарып ичүүдөй бакубат үнү Раистин идарасында өчүп бараткан шамдай үлбүрөп турду. Азаныңдын маанисин билесиңби? Намазга чакырам? Сен биздин колхоздун мүчөсүсүң. Колхозго кызмат кылышың керек, деди башкарма бир аз жоошуп. Азанчы чынында колхоздун ишин кылчу эмес, колхозго мүчө экенин да билчү эмес. Катасын колхоз кулакка тартып, ошол жакта сөөгө аруу жуулуп, ак кепиндеп көмүлбөй, жаназасы окулбай калды дегенди элден угуп, колхоз дегенди уккусу келчү эмес. Кечеге кечинде колхоз башкармасы чакырып атканын айтышкандан кийин да уйкусу качып, сааркы азанында калтырап атып зорго айткан. Мындан ары азаныңдан соң биздин колхоздун жарыясын кыйкырып айтып турасың, деди башкарма өктөм сүйлөп. Жок, аксакал, болбойт, деди азанчы эси чыгып. Хасанга башка сөз кошууга болбойт. Болот, баары болот. Бу дүйнөдө болбогон нерсе жок. Айтасың. Айтат, деп чөйпөй чыгып кетти баятан бери эси чыгып турган азанчынын туугандарынын бири, колхоздун бригадирлеринин аксакалы. Сөздөрүн мен өзүм катчы кызыңыздан алып барып берип турам. Ошондон кийин биз бир нерсеге аябай эле таң калдык. 5 маал азандан соң азанчынын ушуга окшогон сандаган жарыялары айтылып калды. Бүгүн саат 6-да контордо чогулуш болот. Бардык активдер келип калгыла. Келбегендер партиядан чыгат. Эгемберди, сени башкы инженер чакырып атат. Тез машинаң менен келип кет. Аттокур мерген, Раис күтүп атат. Баягыны качан атып бересиң? Кыйшык саты, имар көрдө мамаш касамды алып, эртең кырманга өткүлө. Урматтуу коммунисттер, эртең партиялык чогулушка ичпей чекпей жасанып келгиле. Райкомдон чоңдор келет. Ушундай жарыяларга бара-бара көнөдө түшкөн экенбиз. Бир күнү башкарма кызматтан кетип, өзү эле кетпей арабча азандан соң айтылуучу колхоз активдеринин тили менен кыргызча жазылган азанчы араң-араң эжелеп окуп, анан жаттап алып кыйкырып айтып берген эсеп жеткис жарыяларын кошо ала кеткендей, азандан кийинки эл берли укчу кулактандыруулар төп орду менен жоголду. Жаңы башкармага Ташкенттен партиялык мектепти быйыл эле бүтүргөн жаш жигит деле эмес, баланы жөнөтүптүр. Тез эле активдерди бир-бирден пенсияга кетирип, ишинен айдап партиялык уюмдун секретары кылып да, өзүндөй жаш бир досун алып келип койду. Элдер Раис менен парторг, 2 достон двойка, куд деле сталиндик тройка деп ыр чыгарып алган бул экөө колхоздо иш калбай калгансып, азанчыны алдырып, аны келе-келе отуруп, эскинин саркындысын жайылтуучу, динди үгүттөөчү деп каматып ийишти. Айлыбызда азан угулбай калды, адамдар намазды да жалгыздап окушка өттү. Орозо кармагандардын оозун кыйнап ачырышты. Азан үнү угулбай калганда кыямат кайым болот дешип, эскилер кыяматтан коркуп, өз-өзүнө күңгүрөнүп азан айткан болушту. Ошол кезде караңыз эми, тагдырдын тамашасын. Биздин азанчы мамлекеттин чыккынчысындай Сибирге, тайгага, түрмөгө айдалат да, ал жерде түрмө башчысы татар жигиттин колуна түшөт. Өлкөдө кайра куруунун, демократиянын сыргак жели дал ошол тайга токойлорунан башталып, абактагылар бир туруп ачарчылык жарыялап, бир туруп кашык табактарын такылдатышып, түрмөчүлөрдүн жанын алып айласын кетирет. Ошондо татар начальник мусулмандарды топтоп,
Çoğutasынан үйренген Kur'an ayattарын, hadisтерді айтып, 5 вакыт намаз оқуғыла деп тәкліп қылып, азанчылыққа ушул біздің азанчы өзінен өзі табылған. Түрмедегілер аны bir ғана ішке, азан айтуға чегеріп қойған. 2 жыл өтпөй, eski Союз ыдырап, авақшылар өз адамдарын арты алып кеткіле деп мұрдағы Союздық республикалардың түрме басшыларына қат жазып, алып кеткендер алып кетіп, қырғыздарды жоқтап барар ешкім табылбай, тұш тарапқа кете бергенде азанчы айылына қайтты. Әңгіменің башындағы менің Стамбулдағы оқиям дал ошол жылдарда болған эле. Бер таңдылы айылыбызда азан үні жаңырды. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Мұны ұққан қары жаш девей даратын алып қырдағы мечітке чуалып жөнөдү. Азанчы менен құчақташып көрішіп аны алқап, намазға сап болып тізіліп, намазгөлердің саны артып, бели қателік балдар да имамдың минбарын қарап, саждаға баш ұрышты. Айт намазда eski мечітке ел батпай, айылыбыздан шыққан бай балдар арабтарды ерчитіп келіп, жаңы мечіт салышты. Азанчыға үн күчөткүч қойып берділе, хандан қорқып сүрдіп, доошын бірөө жулып кетіп атқан сывақыр көмбе қойды да, өзінің ескічілі айтуысына түшті. Улам жаш балдар ичкери шаарлардан медреселерде, ислам институттарында оқып келіп, қыштағыбызда алымдар көбейе берді. Bir günü rayondan çoğunlar geldi. Arasında облыстың қазысы имамдар var. Жаш қары балдар да жүрөт. Мечіттерді текшеріп атабыз. Аттестация болады, деді келгендер. Дипломыңызды алып шығыңыз, деді біреусі. Азанчы eski сандықтың bir жерінен 2 көйлек алып шықты да, келгендерге сұнды. Алар күлкісін ішке тыя албай қытқылықтады. Мұның бірі 7 жылдықты бүткен көлігіңіз екен. Екіншісі болса, трактористердің курсында оқып тұрсыз, ошол екен. Дешті, алғандан бері беті açылы көліктерді қолдан қолға өткөріп. Азанчы оқусын білбейтілі. Айылда тракторчылардың түнкі оқусы açылып, аны жөнле жазып қойышқан. Он чай чамек, пул сулда беру ешчі, қайран СССР қағасында берген екен да. Бірақ азанчы трактор айдамақ тұрсын, анын жанына жақын барған кіші емес. Қысқасы, мечітке сақалы көкірегін жапқан, жашын тілі қара сақал болып алған біреуіне алып келді да, жанаса неке пікелемес, азанды да ошылай да оштады. Азанчыға бір нәрсе жетпей, ұйқысы да қачып, санаға басып, елге де шыға албай қалды. Бүк түшөле жатады. Азан айтыла баштағанда құлағын жапырып тұратта içінен, жаңы азанчының азанына қошылу өзі да қандай азан айтып егенін білбей қылады. Bir оғанын азаны ұғылбайды. Өзіне де ұғылбайды. Анса дәле азан айтқан бола береді. Ошондай күндердің бірінде азанчыбыз жоғылып кетті. Өмірінде айылдан шықпаған азанчының жоғылғаны менен көптердің іштілі болбай қалған. Себебі жаңы азанчы бар. Айылдың адамдары іштегені алыс жақтарға кетіп, қалқ суйдан тартып қалған. Ошолар менен кетіп қалды десең, жашы өтіп қалған, же бір құрылышта содыда іштей тұрғанға еби жоқ. Кейін имиш болды. Біздің азанчы Қоқонды, Ташкендебе іші қылып, bir çoğun şaардың, bir çoğun мечітінде азан айтып жүріптір. Анын айтқан азанын ұққаны атайын тегерек шеттен қызыққандар келіп кетеді екен. Айт күні айтқан азанның авазына өкмөт кішілерді разы болып тұр. Чымбы қалпы турист болып келген bir араб өз өлкөсіне алып кетсем бида деген екен. Мечіт имамы бербей қойып тұр да, мечіттің ішінен жақшынақай үй жай беріптір. Жыл айланбай дағы қызық болды. Азанчыбыз айылыбызға келіп қалды. Ескі мечіттегі ескі үйінде түріп салған жаңы мечіттің бір бұрышына қорғалады. Ал қыштаққа асаттан араң шыққан қурайдай илми барықтап, жел ұшырып кете тұрғандай ырғалы вараңжан болып, өне шықпай дошы қызыл өңгөшінделе өліп сөйлей албай келді. Аргем арнесі деп айтқан менен өзі ушынтып қалғанын жазып та бір албайды, айтып та бір албайды.
Айылдагы билермандар гана бири атаандаштары тамагына уу кошуп бериптир десе, бири көз тийиптир дешти. Дагы бирлери байып кеткен экен, акчасын алгандар ушул акыбалга салып коюптур деген болду. Анан туугандары уялып, пенсияга чыгарып койсок окшойт деп калышты. Ары барышты, бери барышты. Азанчынын эски колхоз архивинде да, районун архивинде да, эмгек китепчеси да, же бир күн иштегени тууралуу да жазуу жок болуп чыкпаспы? Кызыгы, Азанчынын үнүн абдан таза кылып заманбап студияда жазып алышкан экен. Не бир чоң мечиттерде анын азаны үн күчөткүчтөр менен жаңыртылып, интернетте бүт ааламга тарап кетти. Көп узабай Азанчыны да бүт 2 айыл узатып аттык. Жаназага жаш кары дебей туруп берди. Келгендер атаган топурагын салып, тирүүлүк барын аткарып жатканда мүрзөгө шашып келе жаткан бир машинаны күтүп калдык. Машинадан түшүп эле бери карай жөнөгөн кишини дароо тааныдым. Баягы азандан кийин жарыя айттырган башкарма. Азыр Борбордун бир мечитинде имам болуп калган деп уккан элек, менин жанымда туруп, маркумдун бейитине сала турган бир ууш топурагына кайра мени кечир, азандан кийин айттырган жарыяларым үчүн кечир деп көңгүрөнүп атканын угуп турдум. Адам деген ушундай экен да. Бир күн тазаланышы керек экен. Бирөө көп жеп алып, аш кыла албай калган тамактарынын ичеги кардын, боор жүрөгүн тазалайт экен. Бирөө кимдир бирөөгө жаман сүйлөп алып, ошол сөзүнөн өзүн тазалайт экен. Дагы бирөө жаман ниет тилек кылып, ошол мээсин жей берген жаман ниеттен, жаман тилектен өзүн бошото албай тазаланат экен. Адам жашоосу ушундай тазалануулардан турат тура. Эски башкарма бир кезде кылган күнөөсүнөн тазаланып атканда, биз Азанчынын астында ага көңүл бурбай койгондон, адам катары мамиле кылбай койгондон тазаланышыбыз керектигин, бирок эми кеч, өтө кеч болуп калгандыгын сезип турдум. Жай бышкан, коон жыттанган дарыбыз чарт жарылган маалда айылга кеч барып, раматылык чоң атам, беш болгор атам жатчу сөрүдө бакалардын чардаган доошун угуп уктап кеткен экенмин. Супа саадак таң сөгүлгөндө азан үнү угулду. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Ордумдан ыргып турдум. Тааныш үн, тааныш азан эле, балалыктын азаны эле. Бул ким? Дедим жанымда жаткан инимдин уулунан. Уктай бербейсизби? Же намазга турасызбы? Илгери бир азанчы киши болгон экен го, мечитте жашаган. Ошонун бир небереси табылган. Ошо келген. Ошол азан айтып атат, деди уйкусунун арасынан. Анан мындай сөзүн дагуулап койду. Эми биздин айылга кыямат кайым келбейт, аба? Биздин азанчыбыз бар да.